isi yose yakomeje kugenda itungurwa n'uburyo u Rwanda rwiteguye kwakira irushanwa ryo gusiganwa ku magare. N'igikombe cy'isi kiri kubera mu gihugu cy'u Rwanda, aho abakinnyi batandukanye b'amakipe atandukanye ku isi nzima, ibihugu byose byohereje amakipe. Ububiligi nabwo bwohereje amakipe yabwo, bwohereje abakinnyi batandukanye mu ikipe y'igihugu y'Ububiligi yo gusiganwa ku magare. Ariko Ububiligi ngira ngo murabizi neza ko butajya butana n'ibibazo. Ububiligi ntibujya butana no gusebya u Rwanda, Ububiligi ntibujya bwihishira. Ngira ngo murabizi neza ko amateleviziyo agiye atandukanye y'isi yose, amakamera y'isi yose ahanze amaso u Rwanda. Isi yose iri kuvuga iti kabisa kodesha po ku Rwanda. U Rwanda rwaciye agahigo ko kwakira irushanwa ryo gusiganwa ku magare bwa mbere muri Afurika, ndetse ngira ngo murabizi ko u Rwanda rugenda rukora uduhigo dutandukanye rwo kwakira ibintu bigiye bitandukanye. Ububiligi rero nabwo buti ntidutangwa no kuzana ibibazo bya politiki. Umunyamakuru w'Ububiligi ati ndinjira mu Rwanda nkoresheje uburiganya, ariko u Rwanda rwo ruramukanira. Rumaje kumukanira ati ndasebye u Rwanda. U Rwanda rutireka reka ntabwo bajya badusebya gutyo, ahubwo turagutamaza tuvuge ubugoryi bwose mwakoze nk'igihugu cy'Ububiligi. Tudatinze rero tugiye kugaruka ku byatangajwe na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ubwo yatamazaga umunyamakuru w'Umubiligi wari waje mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa wari wapanze kuza mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo u Rwanda rwamuvumbuye mbere y'uko agera ku byo yari yiyemeje. Ndetse ubwo yavuze ko yari yaje mu Rwanda gukora inkuru zisebya igihugu cy'u Rwanda. Twihuse cyane rero, reka tujye muri inkuru yose uko yakabaye, tubabwire uburyo u Rwanda rwamukumiriye ndetse rukaba ruvuga ruti we atansiyo, uru ni u Rwanda, ntabwo ari Uburundi cyangwa ikindi gihugu. Ntabwo bavuze Burundi, ibyo nibyo byongereyemo. Twese cyane rero, reka tujye muri iyi nkuru yose uko yakabaye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko umunyamakuru w'ikinyamakuru VRT cyo mu Bubiligi Stijn Vercruysse yagerageje gukoresha uburiganya kugira ngo abone uko yinjira mu Rwanda mu gihe rwitegura shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare. Uyu munyamakuru umenyerewe mu nkuru za politiki yabwiye itangazamakuru ryo mu Bubiligi ko yari yamaze kubona uruhushya rwo kujya i Kigali tariki ya 18 Nzeri 2025 gukurikirana irushanwa, ariko ko guverinoma y'u Rwanda yabujije sosiyete y'indege kumutwara. Vercruysse yatangaje ko gukumirwa mu Rwanda bishobora kuba byaratewe n'inkuru zinenga iki gihugu yatangaje mu bihe byashize, ahishura ko kuri iyi nshuro yari anafite gahunda yo gukora inkuru zigaragariza isura mbi y'iki gihugu. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, ndetse y'u Rwanda ahubwo n'Ububiligi, yatangaje ko nyuma yo kumenya ikibazo cy'uyu munyamakuru yasabye guverinoma y'u Rwanda ibisobanuro ishingiye ku kuba ikipe y'amagare y'Ububiligi izitabira irushanwa. Vercruysse yakoze uburiganya. Byagenze bite rero? Minisitiri Olivier Jean Patrick Nduhungirehe kuri wa 20 Nzeri yatangarije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter ko guverinoma y'u Rwanda itagomba ibisobanuro VRT cyangwa se guverinoma y'Ububiligi, ahubwo ko Vercruysse n'ikinyamakuru akorera bikwiye gusobanura uburiganya byakoze. Yagaragaje ko abandi banyamakuru basanzwe bakora inkuru za siporo bahawe impushya zo gukurikirana iyi shampiyona izatangira kwa 21 Nzeri, ariko VRT na Vercruysse byo byagerageje kurusaba bikoresheje uburiganya. Mu magambo ati ndibutsa ko i Burayi no mu bindi bihugu byinshi umunyamakuru wa siporo atagira gusa ikarita y'umunyamakuru mpuzamahanga, ahubwo abanafite n'ikarita itangwa n'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru ba siporo AIPS. Yakomeje ati no mu Bubiligi ntibishoboka ko wabona uruhushya rwo gukurikirana igikorwa gikomeye cya siporo nk'umunyamakuru w'umwuga mu gihe utiyandikishije nk'umunyamakuru wa siporo. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko VRT yagerageje gusaba uruhushya rw'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi UCI ibinyujije mu ihuriro ry'itangazamakuru ry'i Burayi IBU cyangwa ngo EBU, musabira nk'umunyamakuru wa politiki kandi amategeko atabyemera. Mu magambo ye ati uramutse igize uburiganya cyangwa ubu buriganya urugero ukinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ujyanwa muri gereza, wirukanwa mu gihugu, cyangwa se ukabuzwa kwinjira ku butaka bwazo nibura mu myaka 5. Yemeje ko guverinoma y'u Rwanda yabujije sosiyete ya SN Brussels
gutwara Stine Vercruz kandi ko uyu munyamakuru akwiye kwishimira ko atakandagiye i Kigali. Ngira ngo rero murumva neza ko u Rwanda rutakemera agasuzuguro, nta gasuzuguro kwa Paul Kagame, nta gasuzuguro mu Rwanda rw'abanyarwanda. Ushatse kuzana agasuzuguro, ibyo bagukorera nibyo bakoreye Stine Vercruz. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza. Tutagiye kure duhite nanone kugira ngo mbereke ibijyanye n'agasuzuguro k'Ababiligi ndetse n'Abanyaburayi buryo u Rwanda rukomeje kugaca. Reka tujye ku nkuru n'ubundi yuko Olivier Nduhungirehe yamaganye cyangwa yavuze imyitwarire mibi ya Loni, avuga ngo barashaka ko u Rwanda ruba umuyonga, cyangwa ari ikibazo yabazaga. Ati barashaka ko u Rwanda ruba umuyonga. U Rwanda ni igihugu cyugarijwe, abanyamahanga barabizi kandi twabahaye ibimenyetso. Izo ngamba z'ubwirinzi zizagumaho mu gihe FDLR igihari. Ubwo nyine tuba twahise tugira gutya tukerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ni ibyatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe ku cyicaro cy'ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda ku Kacyiru. Ni mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwari Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yahaye abahagarariye imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda ku ishusho y'imibanire y'u Rwanda n'amahanga muri iki gihe, aho bahawe umwanya wo gutanga ibitekerezo no kubaza ibibazo bitandukanye. Ikiganiro cyahuriranye n'inama rusange y'ihuriro ry'iyo mitwe. Minisitiri Nduhungirehe muri kiganiro yavuze kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko yakomeje guhonyora ibikubiye mu masezerano y'amahoro agamije gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Yagize ati kuri Kongo nta cyahindutse, nti nkaho batasinye amasezerano y'amahoro. Yasobanuye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kwifashisha abacancuro bo muri Colombia, ndetse imvugo zihembera urwango n'ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge n'abatutsi bikomeje kwiyongera. Yahishuye kandi ko umubano w'u Rwanda n'umuryango w'abibumbye utifashe neza. Ati Loni dufitanye ikibazo gikomeye. Yari ihari muri 1994 byaba minuari na Loni binyuze mu kanama k'umutekano, nta somo ibyabaye byabasigiye. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko bitumvikana uko Loni yananiwe guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, ndetse ikabikomeje no gukorana n'abasize bayikoze babarizwa muri FDLR kandi ari umutwe wafatiwe ibihano nk'uwiterabwoba. Magambo yati barashaka ko u Rwanda ruba umuyonga. U Rwanda ni igihugu cyugarijwe, abanyamahanga barabizi kandi twabahaye ibimenyetso. Izo ngamba z'ubwirinzi zizagumaho mu gihe FDLR igihari. Ashimangira ko u Rwanda rudashobora kubaho rudafite ingamba z'ubwirinzi. Ku bijyanye na Ingabire Victoire Umuhoza, batazira Ivu Muhoza cyangwa Ivu ni izina n'ubundi ni impine y'amazina ye. Uburayi ngo buherutse gutegeka u Rwanda kumurekura nta mananiza. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati twe ntabwo byadutunguye cyane kuko badusabaga kurekura Ingabire Victoire ako kanya. Harimo agasuzuguro kenshi. N'ubwa gatatu batanze uwo mwanzuro batangiye muri 2013, 2016 none 2025. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi usaba irekurwa rya Ingabire Victoire ukurikiranwe n'ubutabera urimo agasuzuguro n'igisa na politiki ya mpatsibihugu. Umunyamabanga mukuru w'umuryango FPR Inkotanyi Gasamagera Welarisi we yavuze ko umwanzuro w'inteko ishinga amategeko ya EU wo gusabira Ingabire Victoire gufungurwa ukwiye kwamaganwa. Ati sagasuzuguro gusa, ahubwo ni nko gufata igihugu nkaho ari intara yawe. Twese tuzi uko byabaye, tuzi uwo mudamu imyitwarire ye, uko yasabye imbabazi, uko yazihawe kuko yemeye ko atazongera kwijandika muri ibyo bintu bivuga ko abo bantu bari
bamuri inyuma, dushyigikira ubumwe bw'abanyarwanda nk'ihame ndakorwaho, tudashobora gukinisha, tudashobora kugira icyo turi gurana. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko muri rusange imibanire y'u Rwanda n'amahanga ihagaze neza ahanini kubera ko rumaze kumenyekana rubikesha imiyoborere myiza ya Perezida Kagame n'ibikorwa by'iterambere rumaze kugeraho. Kuri ubu u Rwanda rwafunguye ambasade 47 mu bihugu by'amahanga, zirimo ambasade 10 zafunguye kuva mu mwaka wa 2019. Nuko bihagaze rero, ngira ngo mubyumvira rero u Rwanda rwo nkuko twaje tubagezeho inkuru y'uwo munyamakuru w'Umubiligi. U Rwanda rwamaze gusema ndetse runatanga n'impamvu zifatika rwahagaritse ko uyu munyamakuru ataza mu Rwanda. Ni ikigarasha n'ubundi yarazanywe no gusebya u Rwanda. Naho Shini Pilot Rwanda ndabakunda cyane muri abagaciro.